Ja sam tu još nešto pripremio, ali evo samo ću kratka još jedan osvrt, više onako iz istorije umjetnosti, interesantan jedan, kako se ova četvorica prikazuju, 4 evanđelista, možda će to ostati upečatljivo u vašim glavama punim ljubavi i sreće. Ikonografski pisac 4 evanđelista, ikonografski prikaz je takav da se Matej prikazuje sa likom anđela iza sebe, Luka se prikazuje sa prikazom vola, Marko se prikazuje sa prikazom lava, a evanđelist Jovan sa prikazom orla. Zašto je to tako prikazano? 2 su razloga. Prvi je taj da su ti likovni prikazi evanđelista vezani za viđenje koje je imao prorok Jezekilj u vavilonskom ropstvu, a vavilonsko ropstvo se desilo 600 godina prije nego što su se evanđelisti rodili. I tom proroku se jedan prikaz nadprirodni, nebeski, gdje su ta 4 mistična lika prikazana kao najava spasenja. Kasnije su sveti oci, čitajući tekst evanđelja, povezali to viđenje koje imao prorok Jezekilj i rekli ovako: ove slike su slike kako svako od evanđelja počinje. Pa kad otvorite Sveto pismo i vidite Mateja, on počinje rodoslovom Gospoda Isusa Hrista. Dakle, ljudskom stranom njegove pojave. Rodoslov, ko je od koga, ko je kome otac, ko je kome djed i tako dalje. I zato stoji jedan čovjekoliki anđeo. Anđeo koji ima ljudski lik i kojim se prikazuje Matej. Marko se prikazuje sa lavom i ta predstava Marka kao lava ostala je do dan danas u grbu, ne do dan danas, nego dok je postojala Mletačka republika Venecija, ona je imala svoj grb i danas imate crkvu Svetoga Marka tamo u Veneciji. Kad idete, upoznao sam jednog čovjeka iz vaše turističke organizacije ovdje u Čačanske opštine, pa pođite malo i do Venecije da vidite crkva Svetoga Marka. I u grbu Venecije se nalazi taj lav, pa je taj lav iz Mletačkog grba malo prošetao i do našeg crnogorskog grba sad, ako se sjećate kako izgleda. To je simbol evanđelista Marka i simbol Novoga Zavjeta. Otkud lav? Zato što Markovo evanđelje počinje prikazom Jovana Krstitelja, proroka, koji kao lav riče i viče u pustinji, ali ne kažem ja da Marko viče kao lav, nego je prorok Isaija, koji je stariji od Jezekilja, tako opisao prethodnika Gospodnjeg. Da će neko upravo u pustinji, vičući kao lav, vikati: pokajte se, poravnite staze Gospodnje, ono što je visoko neka se spusti, ono što je nisko neka se podigne, da bi Gospod mogao da dođe među ljude. I upravo tom scenom počinje Markovo evanđelje. Lukino evanđelje počinje pričom o svešteniku Zahariji, starozavjetnom još uvijek tada svešteniku, kome je između ostalog posao bio, današnji sveštenici, evo ovdje imate nekoliko sveštenika, šta radi pop danas naš, Srpske pravoslavne crkve? Sveti vodicu, krštava, ako dođe kući ima onaj kolač, prekadi žito kolač i tako dalje, on pop ne kolje vola. Ali u Starom Zavjetu je bukvalno sveštenik bio kao neki mesar. Ozbiljno, ne? Pa evo danas kako se zove naš prijatelj, rabin beogradski. On je košer majstor. Ovo kad se dovati noža, mislim, ovo nije nikakvo ismijavanje, ovo pričam iz najvećeg poštovanja. Oni ljudi se time bave, oni i dalje prinose krvne žrtve. Naše žrtve su beskrvne. Hleb i vino. E pa dakle, vol je simbol starozavjetnog sveštenstva, odnosno žrtve koju je starozavjetni sveštenik prinosio. I zašto orao kao simbol Jovanu? Zato što su sveti oci rekli da ovo što sam na početku rekao, da Jovanovo evanđelje počinje riječima, u početku bješe riječ.
i riječ bješe u Boga, i Bog bješe riječ, i kroz njega sve postale. Pa to vam je ono sa početka Starog Zavjeta. I reče Bog, neka bude svjetlo, i bi svjetlo. Reče Bog, neka se pokažu vidjela na nebu, i bi tako. I bi veče, i bi jutro. Dakle, Bog sve svojom riječju stvara. Pa je ta riječ kroz koju je sve postalo, i vasione, i planete, i komete, i ptice, i atomi, i sve što je bilo, i sve što će biti. Ta riječ je postao čovjek. Zato su sveti oci početak Jovanovog evanđelja nazvali orlovskom visinom hrišćanskog bogoslovlja. I zato orao. I da završim, opet to pitanje, pa dobro, zašto 4? Zašto ne 1? Zato što crkva, Gospod je ostavio crkvu, između ostalog, da nas u ovom svijetu drži budnima, da ne zaspemo. U tom smislu, ako me pažljivo pratite, crkva ne nudi izvjesnost, nego te stalno čačka neizvjesnošću budućega života i neizvjesnošću našega prolaznoga života ovdje. Sigurno da je mogao neki sabor u 4. vijeku, kada su konačno ustanovljene kanonske knjige, da kaže, dobro, ajmo sad ova 4 evanđelja da spojimo u jedno. Ali na šta nas poziva naša pravoslavna duhovnost? Da budemo budni i da držimo pažnju. Recimo ovaj post koji smo sad postili, 7 nedelja. Ovaj post se posti samo iz jednog razloga, ne da bi neko smršao, ne da bi neko rekao koliko može da pročita molitava, ne da bi neko napravio toliko i toliko metanija, nego sve to, i nejedenje mrsne hrane, i nespavanje cijelu noć, i puno molitava, i metanije, i ispovijesti, sve to služi da se naša pažnja fokusira na Gospoda. Pa znate kako, ako pogledate jedan film koji traje pola sata, vi ste ga pogledali, isključili televizor i rekli, dobro, to je to. Ali ako imate seriju koja traje 15 epizoda i stalno vas drži u neizvjesnosti, a šta će biti u sljedećoj epizodi? Pa znate ono, pojavi se sljedeća epizoda pa kaže, gledali ste u prošloj epizodi, a da vidimo šta će biti u sljedećoj i tako dalje. Pa taman se završi, ovo je sad moderno, taman se završi posljednja epizoda, oni kažu, a ima još jedna sezona sljedeće godine. I tako dalje. Promijenio se glavni glumac. Više nije Dragan Bjelogrlić, nego Miki Manojlović. I tako. Dakle, šta hoću da kažem? 4 različita izvještaja o jednom istom događaju drže našu pažnju. Ti taman pročitaš Mateja i kažeš, aha, to je to. Kad ono nije to. Ima kod Marka nešto drugo. Ti pročitaš kod Marka kako je Gospod razapet između razbojnika, pa su mu se rugali svi prisutni i razbojnici. A ti kažeš, vidi kako su mu se rugali razbojnici. Kad kod Luke nisu mu se rugali oba razbojnika. Jedan mu se rugao, drugi je rekao, sjeti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo svoje. Pa sva trojica ćute na Lazarevo vaskrsenje. Ja mogu glavu da dam da su oni znali šta se desilo. To je jedan od najčudesnijih događaja. Poslije samog Hristovog vaskrsenja je Lazarevo vaskrsenje. Kako se kaže, kad je Gospod ulazio u Jerusalim, mnogi su došli zbog praznika, jer se pripremala Pasha, mnogi da vide Isusa, a mnogi da vide Lazara. Čekaj bre, ovaj je bio mrtav, vaskrso, šta se tu dešava? Može se nekad desiti, meni se to nekad, znam da mi ne vjerujete, meni se nekad desi da začutim kad ima neko da kaže nešto što će to bolje ili prosto neko ko ima blagoslov da to kaže prije mene. I ja prosto ćutim. I ako me neko pita šta imaš ti da kažeš, ja kažem nemam ništa. Pa samo neko dvodimenzionalno možda kaže, aha, znači ovaj ne vjeruje to. Pa to je ono Njegoševsko. Idi u Karlovce, tamo će ti objasniti, ja prosto ne. Dakle, ova trojica ćute i oni ne znaju, to ne znači da oni ne znaju ništa o Lazarovom vaskrsenju, nego prosto je Jovanov zapis toliko ubjedljiv, a toliko događaj veliki, da su naši razloga da uđe. Onda, ako pogledate izvještaj o raspeću, u 3. čas, u 6. čas, šta su
kako su reagovali oni rimski vojnici, koje žene su dolazile da gledaju. Josif iz Arimateje došao i Nikodim i tako dalje. Dakle, moj predlog za razumijevanje ove tajne, zašto 4? Da pokaže, dobro, sveti oci kažu, kao što postoje 4 strane svijeta, kao što postoje 4 vjetra, mnogo je ljepše kad se zna da 4 različita svjedoka, pa svi potvrđuju jedan isti događaj i tako dalje, ali za mene, onaj ko hoće da čita o Gospodu Isusu Hristu, njegova pažnja će biti veća ako neizmjenično čita jednoga, drugoga, trećega, četvrtoga. Pa kad pročita četvrtoga, neka se vrati i prvoga. Pa evo i vi večeras, ako Bog da, kad ja završim jednom momentu i kad odete odavde i ako vas neko pita kako je bilo, koliko vas ovdje ima? 500, ja ću reći ovo je crnogorsko brojanje. 500. 500 priča će se čuti. Neko će reći da je onaj dugo pričao, da je bio dosadan, neko će reći da je bilo zagušljivo, neko će reći kad je neko upalio svjetlo i tako dalje. Uglavnom, svak će staviti akcenat na nešto drugo. Da li neko laže? Ne laže niko. Samo prosto svak govori svojim jezikom. Što kažu, svaka ptica svojim glasom, je tako i ova 4 evanđelista. Hvala na pažnju.